Evo, dođite na blok 44 da kupite kajsije, breskve, 80 dinara slatka kajsija. I ti si slatka. Iz Umčara, breskve. Odakle su breskve? Iz Umčara. Evo, dođite na blok 44 da kupite breskve. I kajsije. Jedi kajsije. Pravi slatko. I kako je rodilo više ove godine breskve ili prošle? Više. Znači ova godina je ono dobra za proizvođače. Evo, snimite i Anu, znači... Evo, Ana, kako si ti, Ana? Šta radiš? Pa evo, trudim se da mi bude lep dan, ali nekad i ne mogu. Dobro, hvala. Zavisi kako kad. Ne može svaki dan. Kako kad. Evo ti malo čuka mlađa, malo njega. Kako kad. Ne voli on muškarce da snima to. Nema to veze samo sa tim, nego Ne voliš. lepo je ovako. Ne voliš, više voliš suparnice ženskog pola. Nije, pa i žene i muškarci su tu On traži srodnu dušu sebi. trudna duša. Nego tamo sam kod Ranka, Trudna duša. lepa se žena Mlađevića te pita. Znaš, A? lijepe su mnogo. Jesu? Vesele. Jesu, a? Ajde. Srodna duša. Srodna duša. Nije lepar već. Srodna duša.